Auriak kesde lipia nyunebe raslude geta Akapanakin kanuda nyunebe Ageun de karunges de pedro rakesi ai jukari dwe keje to mosomero kachutingunda lwetu beto to matuko tunada ikanyetare dana tolomon kwa na jenne barabe akoto student kere Weja asiti seven keda P6 odja odi kita udah kera lomba tu guru kuna nona kena ibono isirigini kitere idolone apake na ija odwe irisasi kedi dumnon betu bitos ado me daruna kapaki so mamon ko tae darabo dola paki do kuna kena mo isinge do ko kalu sai usemero alo maso guru ija asindo e wulu ada ka bu na ibo ikero otamatanu ipedo tensi mere joda ogano icon iko kudo waike itondiko kunwe be rasoma parsha no jari ngesto waike Francis Oligolo de rapulne somero basa ward primary school ngisda ikeuni te obala da ebe ejaida ngesa muno nada epolo no ebe potidu ekaitu aswama gugu ai lip kakukuranu tu inakini jaitu iuni alose ti tomona kany abongne ti tomon biana kaisare Ijanga misho eta bile my own record. Bile record ikosi la kaisara. Tebe polo boni be akaisare kuju. Sasa ni nyosha kwa penat. Ale misirigi wa development ama ura kichele mutosi. Kapunu ponu ena kitagogo ngune somero itokolo somero. Kopani jo plani kurusha duko kine dormitory lo isapana. Kado bera duko ne dormitory le ja sapesu. Yes lopolo kopani tejo. Uta planning au kaya takina ajino be. Itemoki na friends moja teteri dwelu jasito mane oiwara kisi Kanuka TV is Martinopolo Kumi municipality Kumi district.